Iako su se najpre obratili Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i Ministarstvu finansija i premijeru, odgovor još nije stigao bivšim radnicima Zastavi 21. oktobra, koji su potpisali socijalni program 5 godina do penzije. Po izmenama Zakona o penzijskom osiguranju stižu rešenja za privremene penzije umanjene i do 20%. Nikakav odgovor nije stigao, ali zato stižu rešenja. Rešenja za penziju stižu takva gde smo mi prošle nedelje bili zatečeni sa 2 rešenja gde se uvažava naša žalba, ne kao u prethodnim slučajevima gde se žalba poništavala, sada se žalba uvažava, ali se nalaže Republičkom fondu, prvostepenom organu, u ponovnom postupku da se uradi rešenje po zahtevu žalioca, ali je obavezan u roku od 30 dana da se izjasni za prevremenu penziju. Na protestu ispred Skupštine grada pridružili su im se i bivši radnici 14. oktobra iz Kruševca, Prve petoletke iz Trstenika, Goši iz Smederevske Palanke, koji imaju isti problem. Nas je sve pogodio ovaj novi zakon o PIO koji je stupio 1.1. na snagu sa kaznenim poenima. To je nešto novo, mi se za to nismo nigde izjašnjavali kad smo prihvatili socijalni program. I osjećamo se veoma prevareni, da kažem izigrani od strane vlasti, ali što je najtragičnije, u svim dosadašnjim razgovorima koje smo imali, počev od opštinskog nivoa do Ministarstva rada, svi kažu vi ste u pravu, ali nema ni malo spremnosti da se problem reši. U Kragujevcu je oko 900 radnika potpisalo socijalni program 5 godina do penzije, a pretpostavlja se da je u celoj Srbiji oko 6.000. Radnici su organizovali protestnu šetnju do zgrade filijale PIO fonda.